Aramuturi yahabwa umutura wa Ruzinga sero mu rwibogo Kibingo Town Council District ya Rwampara no mwahabarwire haniya kandi nagira ngo amyaka nkaganene yasya akaza kwetegereza yashangaye nakaturugunyuka rukwingano rujuma rworo ahabushija ogu no mwabanyamugisha baganyirwa mu kushemezwa kwa busha okubira hari bugamba Health Center ya kana hamwe na Rukarabo Health Center ya kashatu okumaresa bitiyona nkanyina akantu ko kwinganura katurugunyu anturugunyu yo busiza mbere cyebuwire program yegineza kwiza mbe narga ruharo kubagiye ko bakebera ko yenda konsemeza abampe bizuma nkiza garkayo kuntaha ndeba kantu ka madire imyaka ndikuza kwetegeza na imyaka nkaganiye na hati yo bukuru kandi nakabiri katakunsasa katakugira kinagira nti ebisoma kambirike tinda mizire mwe program yekike izire niza nahika bugamba kubareba papura byanjye bya ruharo tubaraburize kindi ngo tuzakusemeza Arama hamwe n'abandi bantushanana na mukaga nabo bashemezi bwo mu Rusisororu kandi no basima ministry y'amagara ikibine cyo kubwita bashaho bari kushemeza mu ihanga hamwe n'abanyishengero babo abo kubaretera buhereza bwa busha we ni importance simbo buhereza ubu MP witaturetire ahabwo kuba tubetaka yibasizanye ko gumuka mwana wanje ubwo bashemeza hato mukashishi yayamare myaka mushanju bari mu gishogo kusima ministry ya herese kurabira umustongore cyabo cyabashaho aba member of parliament bitu bari muhonore utsimo Julius Karangana honore mora simwe na leadership ya district kureta campaign ekakora abantu bitu ba Rwampara East. Dr. Michael Mwisige omwe habashemiza abantu aba ayorekero kwatwaho abukanya kwendwara ya haniyo mu Rwampara. Most of the people are hernias which we operated, secured hydrocele and others had some swellings which we operated. Those are the common things which we saw. Konkai bagire kasemereza kabenkingana n'ihuru ry'enkoko bakasemize ati nindeba ndyaho nintebekana abantu kusimira program eji umnyishingiro Rwampara East Julius Tusime Karuhanga agambira habwenji baresoro Rusisoro mu cweka cyabo nyenda kutera umuranga abo bashemeza mwena okukirana process abashija babashemeza umukazi babashemeza umushija wawe utakara kugira bugubugu reko umuntu akireje karaheze nagumaryo wawe no ugarikana muzombi byanye mituramo okurugera habashaho aba ikitongore cy'amagara cishemirire kongera abuhereza burungi na munongo myanya ryo mu nshoza nka Rwampara nda Aidan Bataringaya.